oba Jimmy for a woti ase na wo ba nguye no waton wo ba wo de nkrata common signature kwasi ampani satuni ba dwodwantwie Jimmy for amo bra koshini koshiba kwasi aba Maame Ngege nana ya mo agye se me defend Maame Ngege se me ko support kwado sibo a enkadim gwasi apie nyina kempie da me provoke kwado sibo me body defense provoke no last minute area no dey buy o pia audio so nyina be go abonfan abufia asem no ena da ho no amanfo se omuhuru kan na nipa bi antie ono ena eda ho no Agradaa asa be so edes Maame Ngege so abusua embra de ne de na eye comedies pra kwa mu na ene de ensam Agradaa kan ama eneyi eye retire Ch0p Kofi Boakye aba be pie mu emprempre mu ono ena ye director of operations our presidency house ono ana ndo ni fonyini atoso jama we ene Agradaa so ko ne Maame Ngege ko ene watiasi ni so ade ba ko de ye no ehye ne pa kire se ekomi dedem ne wura mfie ene se Maame Ngege betra social media no so se Ch0p Kofi Boakye allegedly oni nada abone task komu ayeden ediama no ama enipa bia na ese nkomo bo no Agradaa abrabo mu na omusuro omunum se omoba ye beka se omone Agradaa ada ama omunyina efri aye na brabo mu na ose de ye ne ya pa ne se Ch0p Kofi Boakye kura no ono no Agradaa no ohu ni da oni ni nhia da sabi oni ni nkasa akura da ni kosua we ehu no kura da na I don't know I am ntimi hunu sa Agradaa no aya no ahyedaw se ne wure ne fi asemu o se social media omo kiss intro bi na ya na wokan se na aya ede yo abusua obeka yi a 2020 Agradaa ekopie mu ewu Ch0p Kofi Boakye Maame eyi ase na the date was 13th of September Agradaa ekopie mu ewo eyi no ayede ase eho ono obofo ekobo mpumi satan na tere se omugira ntokomu den na nso eneyi Agradaa ase papa ne kura wonim no ozisia ne da I don't know so kwa ye no sana papa ne ye na se de a na oho sade no na Ch0p Kofi Boakye ehye white oyen mame ye no ehye white Agradaa koi ama robo for so koi nenso nei Agradaa ese papa na kronim ni da anabusia o kansem no ana manfo se Agradaa never disappoint ampampa obeka ese enkomo manfo di ene se Agradaa acheda eno pretend edokwane sha ase se okubi ede Maame Ngege opeso mguo mo ni mo ase enei Agradaa de betu ja se ampampa sanetie enei o pretend ko di Maame Ngege achi se de be ye be se na tina abufuo ama niema bi o wode fa eye Maame Ngege hu bia no ode aba ena o sheda ekodi Maame Ngege achi na o pe Maame Ngege nim guase ntia o pretend ye na so abusu ase ye kan ye kom na ye kan niema tamo audio fini ase eba no na Agradaa giant tokwanoko wanse ntokwanoko ko hurisi muntem ene ni pictures be go abontre e tisi esediwa en ede no so na ena fum tamo eye omde na tina ede no betu dwa no efiri hoko na audio so nhyase se pie sa time na Agradaa giant tokwanoko ra ekwa akopɛ no ba bi atrabat enei woso wono na be ye adwuma no ma audio so ne pie ye enti enei nsɛm amanfo kan se Agradaa hyeda ene ne wasa aso echi akona tina ho se opese se de ye no enei wo hwe se Maame Ngege si kura ne ma bi a ono ede beba ama abegu eye na tina ni mu ase a enteni wo hyeda di na temo o hwe se Maame Ngege si bi beba ama eye na tina so ni magu ase ono nam so ma yiye nteni we di nkomo bi na nsen ya se obi etri eye US emamu ono Agradaa kan abomu se omubegu na tina ni Maame Ngege ni mu ase nti omunye very careful ene abusu ho nsem egu eye social media no so ene ensem a enei Agradaa kan no oyam betimi ahyew ene Maame Ngege die Agradaa ayi ni se susuro obi bese wa ye no condemn to grabu social media no so ana abusu akiri bi Agradaa bon oni master clear
padlock no untimi mie obeka say Agradaa ne Maame Ngege ntokwa no ahyase bia etwamumre bia mkonye no na efa atare bi ho Agradaa say sa atare no otoye say odema ne house girl atare no na 2500 cedi inji sa Agradaa beto atare 2500 cedi e dia command ne house girl comment or comment section ho muro mu ne ehwe Agradaa video no ha Tasem TV subscribe like and share comment so nefa Maame Ngege ni mugu ase wo media no so egu ma nyina ni mu ase wansha ne ho so wakobo adwaman de entre na ni mugu ase ne twa da bonten koti a wokopa besia kodi da bonten na se ya ne nkoyie de da bonten egu ma nyina ni mu ase entakra wodi ko rewre obi trum da bonten ne tachere ma wodi kodi obi trum obi kru trum bin da bonten. And we were all begging Natina say on Jai. Natina so chere ne bloggers ni gu nanimu ase. Baby Ngege hu say ni mguasie na dru no ebro no so wadru police station. So why can't you say wodi obi akọ police station say you obenya o peace? Say ni wodi mguasie na wo je ne beba fom no. Na wa sign the bloggers in the media so di nipa na tem. Me so so nkwase asem so. And I am here to start the record straight say Maame Ngege ni Natina whoever blogger bia wo media no so bia anya madamfo. Blogger bia anya madamfo. Me number me dey programming obia betimi afre wo so. Obia A to Z wo ya blogger wo ya viewer wo ya commentator wo ba so kire wadwen o blogger bia anya madamfo. Me ni blogger bia ni nkomo wo me phone so. Ene me abi nua rich momo ga cry away. Say me ma broke wo bia wo me phone so. But number na da Facebook so no. Wa we viewer, if you want to talk to me, you can call me a business number. What must say? Enti no kwate ketwa wasam na obeka me be ma umuaye. E ma ka kire wo say. Maame Ngege, ma ankodi na tise me kope evidence because me ni case bia me hear evidence free Ngege ho. Ngege nkwase asam a wotena media so di ye tu nani si me so. Tu nani edi si me so. Me na me yeso for maame. I was trying to say, Nasamna I will come and defend her as a woman of God. But baby, I kono. I was a Maame Ngege ni tuone na se kan go because what Ch0p ni guase neti na shino we good ni mo ase. Neti na Ch0p no naked. Pola vono so efa Maame. What media so na wodi fie mabudo. And fie mabudo na hwehwewiem. And fie mabudo ni guase. And ma ebe gu media no so ene na pure kra for Bible obi o bi India no so bi obeye abosomsem enurosem me ba media no so na me konfo me ba media no so na me kom na me ya Agradaa konfo ba me kom Agradaa na me ya konfo ba edu ba bi no Maame Ngege dia to no ebi peto me e dia na ma nes ayi fo mo lava no so Edia na ama ne TikTok fo nyina a omu pie yo mbeka bi ma wo no Maame Ngege edia nti na me ene ama sa TikTok fo ni nyina de chi obi asa dere na chi etwa wachi ede kyerɛw kyerɛw se eye nyame na efrɛw me ba media no so sa konfu ba me ba media no so se Agradaa konfu ba edu ba bi ne nyame hwe how am ye loud how am ye dene how am ye intelligent how am ye intelligent momo love no so mame how am ye very loud how am ye intelligent how am kase kwakyire no nyame hwe din nyame yusu nkrofo bi twa ma chikyire me twe maso media no so me koya me kodemu ame baye no I automatically repent and receive God as my personal savior and I made me homa nyame no menya masumdue me ho aye more me nhira ye kase me bibia ye kase ye wo ma bebre wo media no so wo ba media no so ebi mo se omo ye nana pio and then nana pio fo no nyame tia ye mu gu omo so de ba ye nim gu ase ba ye omo kopia yimfie ye de ye di to omo so ye de adwaman to omo so ye gu omo anim ase last minute no omo ye de omo so ba ye fa nyame so omo kra no ma genkwa and omo anya omo peace it's a Maame Ngege adru so na what's the media so ye nyame na sam de fie mabudo etia mframa besra me Maame Ngege and nyame frew eti oniama wo ye ensuwa yiwu asase yiwu enframa yiwu enunsia yiwu ewiase nyina yi wama no that tells you say
eye nyame na punish nyame na fro nyame na etwe enti mo a mo abegina say Kwadwo Sibu pacho mo love no so enipa 200 or something mo love no so na mo nyai comments no me pe love emojis no o bo love no so it boost me for me to speak so what I say mo ma bet media no so amoye ena Kwadwo Sibu hwa Agradaa yi no me Kwadwo Sibu onye madamfo and me ntwen da bisa me kofre Kwadwo Sibu ne nadi nkomo me ntwen da bisa me kofre Maame Ngege ne nadi nkomo omo me enu nyina obi e na oye madamfo but I will speak the truth nothing but the truth me se baby antokwa na duru no Maame Ngege wo ye dan a watie ni mguase Kwadwo Sibu was strip naked we gu animu ase we dwaman fo ne wo twa ye fo ne wo twa ye bon no twa totobi nyina ne gu abonten and I will put was soon drinking out the Kwadwo Sibu Akwajina police station. 8 years mu be yantina se for be Kwajina police station. And after taking the person to police station, what's I be media so be din kwase asem. And also momu go TikTok you know be you ama. Obi o defend you piano and then any aba no so. They have all come back to their senses because oh Jimmy, Maame Ngege created so many messes. Maame Ngege damage nipa bebre on social media na so. Na me ne Maame Ngege me wo de ye me no. Sabe say if I'm coming to pay you back, ka be no madrewu. I'm telling you. And yema wo de ye me o media na so. It gets to a point. Obi obe be me. Se me ko program on pono obi be me a. Maame Ngege be kwa kotwi nipa na be di na tem. Me say me bi na me ye program. Na me tama ye chi me ye yi me no. Ye chi me ye yi me no na me ye program. Momo love no so ema me wate. Momo love no so ema me. Abra you to Japan momo love no so. What I say? Abra ye chi me. Me buy am se me ye Thanksgiving service. Na me dia me nyame. Oni pa bia me de ne to me flyer so. Maame Ngege fa chire mani pa ne be gu mani mu ase. Me di oyi wo ye nyumtuni na me do to flyer so a. Na Maame Ngege babonse no abet tretel. Wo obekwa Agradaa program na se me gu ani mu ase. Obia so mpese ye begu nani ase o media no so enwomtofo me di omu gu me flyer so we na be frame ya o se program ni nya ya meba mi ankasa o PSC Esther mi boni din kudos e buku i o PSC Esther anka so PSC Esther be perform wo mi program na se e di nyame aye o PSC ka kire kudos se Agradaa ya madamfo o wabusu fie kura mpo me na me man ntade me na nem otontade me no ye madamfo next wa benyami mu no ye Thanksgiving service a eka me o PSC Esther I am the first person gospel singer was me call na me call perform me wa Agradaa program na se na so Maame Ngege beba betwe me mfoni akodi matem me ti o PSC Esther say she was trying to protect her brand engineer Maame Ngege wo de ye me Ch0p Kofi Boakye papa no me respect no me shia no 101 da me hu no 101 da me ni nkomo 101 da ni ma me nim Kofi Boakye no se wiase nyina ni Kofi Boakye me shia ne da me mfa mani hu ne da Maame Ngege betena social media so se Kofi Boakye di me be boki de to me so gu mani mu ase se me niema bo papa yi di ma mpanimfo bi omo bembe me nyina twetwe wo mo ho se sane ye di Kofi Boakye atagi usu odi wo no se me pani we mi bedi wachi a Maame Ngege be kwa kotwe mi mfoni abetu media so Agradaa mi diu Maame Ngege cause me so many damages. So if I'm coming for revenge to Maame Ngege me se kobenu maduro na wawu enti anim guase e fata Maame Ngege anya kopon de amano ne butu ne so ne wiase nyina mana wuso wagu anim guase wagye anim guase na amfa obi aso na fa Kwadwo Sibu so no wo bia obeba begira media so bebo nkwase ki nati na show hu ye wa Agradaa ho me nati na onya madamfo me nati na onya madamfo Maame Ngege nya madamfo efisi nati na baga na okọ me ne nkasa phone so da na me ne nkasa phone so da Maame Ngege efisi me ne nati na mokra ko prepis nati na pe eno yo nipa na me ne di nkomo up to now me ne Maame Ngege ni nkomo da otimi send me message e wo me phone so I will not respond. Otimi sending niema ba me phone so I will not respond. Enu ti na me bi me ya life no me free rati na me yam Ngege me free rati me se rati fra o maame na de we ye misa no fra o maame o video we a won famra Ngege mra bonte be kasi free se me ne woni Kwadwo Sibu ye ba kuma frɛ ne da me frɛ ne da
Abusuya ote di Agradaa kan wa ha. Ose ofre urati se onfre ne maame na obibi ho no mu a onfa mbra na kire se nei onfa ne mamra na onfa nkoko ntokwa obibi a onfa mbra na onfa nkoko nanso endura Agradaa to ya betena ho se onu a wabobra na maame Ngege a na count minus ene wo mu a woni kapre SND audios de brand se won fa nkoko ntokwa no na maame Ngege ebu ni sen oya akwara no a okai endura Agradaa kan sasem no se maame Ngege send audios de brand no a na yesofo do batch audio se won fa nkoko ntokwa eneyi Agradaa asa betena ho se ono a na se to anamo ekwa urati ho se onko busa na maame so wo bibi ho a onfamra odi audio ne baaye no de brand no endro no akasa betena ho esa di twabo no endro kuro yayi Agradaa asa ka chenati na se audios no hena se wontimi mu a wonfamre no wo bebo ode ne platform no ebejira ho abo de ama no enti sedie ensuo ye no saa na awia eye den ebeye ebewie akire no Agradaa kuro no abesa ba abekasa na tina na udwene se magimi ana enti we no wa wonim no unnim osu wa wonim no wa hyeda ena obu ani aguso se de ekoso no akoye se Agradaa de enya de se obi anim ompe na tina sem obi anim ompe maame Ngege asem obi anim enipa mako be se nan bia minimum wo krum ha Agradaa empo mo asem na ompo mo asem so da dedi kan rewe usu bempah kan ompe papa na asem da latina kan ho wompe na asem da maame Ngege kan ho wompe na asem da na brown eka ho ompe na asem wompe mo asem da allegedly sa nipa nan ya me boye enya de se Agradaa be pesa nkofo na asem da entomu mu bia be se Agradaa se wo support bia no na eye for Agradaa nankasa own good die ebia allegedly opentia enenei washe da pretend se owo da tinafa nanso onu anim se na kumomu no oboa openya na nkoma tone magu abontere na magu omu anim ase amese Agradaa na obi ka bom enipa koro ewo US man mu ebeka bom asane na tina be konto kakese a ano be yedre ewo social media no so sha asem we nso ntenei omo pese omo tonie magum a saa ne ma na omo tugum no ano omo na omo adwene mu omo hu ne se eye weapon ede mo omo abra omo tiesim se omo ekontokwa we enche bia abunsa Agradaa be sa attend to see no asa kwa so nim se social media no so de sebin producer mo fa nche me depression ene eye many sorry achichichi shamanfo bebre omusi eye social media game tin baby ombe chim sabi omu followers na fa bia no omu de akire omaye binum se remote no omu chim omu se ya no omu de akire okoka ne sa na ho ya hi amanfo dwawo nanso tio ono na Agradaa na atu anamo akobi ho afabrati so akobi se owone ma won famra ode ne ma ne baaya wasare betena wo se di na tem eno akuro no za betena ka che na tina se onfo audio so mre no nti se badwumba wo hoyi se bin produce pa ifo se banyansafo yibu ne be na emom yenka na sem so ode be kwa akoma Agradaa se won fa nkoma no de me amtie me nyama sem me omo ntoko omo ku omo ye nyama sem minsimu hwe me fami ho abusuya Agradaa ko anim because boni maame Ngege atsena media so de din krofo hamon krofo agun krofo adwuma gugun krofo ni mu ase no I am here to set the record straight say me momo live no so no mo report video no me se maame Ngege jimi a wajimie ni damages a wakoso me ya de me koto ayi national security maame Ngege any owusu bempah kan bomu di obi begina national security abra me da cells emie betwa me mfoni de me beto abonten se me etena se
na ma di kodu niyama Maame Ngege di ayame na mi pay ne baka ko bia ntime nye Maame Ngege mfiri mensem enti bros koto baabi aduru no etian frama ntimi amoawo se ayi etian frama ntimi amoawo fie mabudo wayi wama fie mabudo ntimi amoawo. It's better for you to repent and give your life to Christ. Bronsama du shamo Ngege bronsama du shamo bronsama guani mu ase. Bronsama penetrated to you. Bronsama possess you. Amwa causes so many damages on pastors, ministers, MPs, police people, and na bronsama jusu war. Di wudi sa nkwase asemni wie ye no. Obronsama no wa twene ho. Nyame tonsa di afrew. Just repent and give your life to Christ. What must say? It is a kote ketwa. Ebet na o say, meme kope evidence. Afri Ngege ho. And I'm in Sanka, and matter you there. Go and do your research well. Mimini case be here evidence a free will be ho. And ya walk what a one my board damage case, and who damage no me evidence a ya court or would me continue were defeated. So I didn't need any evidence from any malafaka. And ya woo, and I will evidence no. And ya woo, and we no master me evidence no. Because you're playing your prefer. And no man wama be on the netina. And I Agradaa ye fine go saying, you know. Me say me ye my Boakye president, the CEO on a Boakye empire, me te hano. Me o broke pianya madamfo. Me cannot crack will be a broke pianya madamfo. Me ba media no so, and you come and support a yen I be the agro haneko. Se me number that's me page you see. O felesa o be fra o frey jumamu no ma. But ye won crofo bi kra sa me no ma we. Oman frame ya mama ni omo ani nkomo da. A typical example e ye broskoto. Or frame family number we ye madwuma mu number so ma mfa da. Or testing me was so ma mfa da. Or the videos so far so bre me man fi ni da. What ma say? Enti kwasi asem na koteketo obet na obeka say. Agradaa kope evidence won Ngege ho. Nensa anka. Tin wacha U10 no. Me catch your brain. Say me Maame Ngege no. Me nkope bibia wan ho no wonya madamfo. Ena kwadwo sibu. Ena me chusu no se waye me nua. Ena oba Ghana call no. Mimi hu ne se wa betray me. After that no matu me ho fo. Se bloggers ni nyina omo maame baako, omo papa baako. Me ne blogger bia me yadamfo because ne be yadamfo ne ade eche obe betray o. But ene trendy news ya ekoi. I have choose to support Netina. I have choose to defend Netina. Me be defending Maame Ngege. I'm an etidifo, omo ye bonuya for ungrateful people being. So what they were when nyam as a great woman of God. Me di meni mo nyam ebe defending Ngege. Now upon defending Ngege ni nyina no. Now mo te back door na mu di matem. Now mo ma me captions na mu di matem. Musu mu ni usade Ngege aya no wapo dwaman wako obi kunu ho. Wokope obi kunu kwate akowia kodi. Wagye ni mguase. Wose ni mguase we. Owa bibiman mu a kebe chodwan agunu so. Owa bibiman mu a kede ni begina himfie. Obi timi ko obi kunu ho. Ni aboni dua ma na wu. Why bema be na ko obi yire ho. Ami aga se bema we wako obi yire ho. Eni aboni dua kuno. Yawo even 99% of ema bebribe. A omuko pie o social media so. Yaso ko obi kunu ho. Eni eboni dua kuno. Oko obi kunu ho. Eni eboni dua ma na yare ye. Oko obi kunu ho. Eni eboni dua ma na fu seye. Etu yo ba na oko obi kunu ho. Betie ni mguase. Maame Ngege te ni kunu papa Ngege ho. Se ni kunu kote bojo bojo. Ni kunu kote nya papa. Ni kunu ntimi ni no. Eno sorry ye. Eno de netina ya me brother netina ya me brother. Ye ni te ye no. Na wasodi su netina. Adi kaji afeneni ase. Akodi netina kote. Ewie be kache mimi numi ye ni se. Wabo dwamaya ye nyamana asam de ye ntre. Ye infa ye ni munyamom na me defend ye dwamambo. Why ne kache wa wo hweme. Se wo ba ya ye wo hwan de sha kawa as a marriage material. As a marriage woman. Fa wo kunu jafie. Kodi obi kunu kote. Na onu ukuru te na umpe ukunu. Na ukuru kote ajojo ukuru nwa ajojo ukuru kote ewu. Ukuru kote ahomamu ate. Na opesa okope be ma fofra. Just divorce ukunu no. Na kone kope be ma fofro. Kope be ma woni jere. Oni sika ye dwuma fa support no. Na mumienu nyina mom build it. Ebedu baby no. Nyame beba be hira sa be ma na ma wone wa ba be ye pe. Maame Ngege se dabi. Okodina ma pokua na ti na yere nchen bola avo no so. 400 momo la avo no so. Timinya kukuduro.
Ese fie mabudo tanachi, etiam frama tanachi, kodina na ti na yere nchen ama poku ya nchen, frena kuma, freni nua ba, sisa na ti na madi na chi, se na ti na yeni nua bema. Ni nyina echi no, na ti na di no. Bema no ensem e ba bonti nyina kyerɛ sɛ. Bema no niam oye yini ya no ompe, na ni nje ho, odo ne yere, ene na metie audio bi. Me pentami kwa juma. Maame aseme hu sa audio na metie audio bi. Ana ti na ne oni sibo sister grant interview na ti na eka se ada omo ekosia papa bempa hwe so wagina social media so this of pani anim atwitwiri form onkwase antokwa 25 million obi a mema ye adwuma timi cha 100 million Maame Ngege mitimi cha 100 million che 200 million sabre woni amankrado mitimi cha musika na watode 25 million de abre me Christmas atade ba akopeu 25 million single dress na me match 100 million uje me 100 million ijie ya wo se me inside 25 million mrew and am saman krado ade ni Ngege wo ye greedy na me ma send match 100 million na wotwe mae na wo wa brem ade na de na wo de abre me no ade ni nuru even 30 million dia and me 100 million na me de che wo no ti 25 million free mu Ebeka sen, many Maame Ngege, yentokwa asase nie. The genesis of Agradaa Maame Ngege. Abusia, sabre no me ne nipa ntie masem. Dia meka bia no me ye konfo. Enti dia ne meka bia no na nipa bu me nkwase asem. Sem abechew, mama part for life wo hwemi. Na enne, ma bechew 100 million. Na me hu atade bi na me oh, atade de tobra me na me fa mama kola yi. Wo atade ne 25 million. Ena me si yo to na fabre me. Ewo UK to na fa breme ena o to atade no ada me becha 100 million no me cha 100 million na Monday ya Wednesday pepepe audio ifai me page me cha 100 million wa me cha 100 million pepepe ana me cha 100 million pepepe ena atade ni bedru ye na akofra mankra do say Agradaa metua watade ne ka na me say oh atade ne kra no emedu fie o kudos nko na won kwaje no o abusia me number we o de ma hu anwumre me ba bebo me kwadwuma mu ti ma hu anwumre me ba bebo ma becha 100 million free o unye hwe maame sabre wo Maame Ngege wo ne amankra do mienu Maame Ngege se sofo owusu bempah ntwa plane tickets e ma ne mra Ghana owusu bempah ntwa tickets no amfa ma no owusu bempah ntwa tickets no bola avana so or say I always stand for truth. Yes, bola avana so Maame Ngege ma becha 100 million 10,000 Ghana titiskano 100 million sikana bedroom Monday scan bedroom Monday pepepe no ni Wednesday and our friend kudos bola avana so 500 and our friend kudos se momo la avana so mo report to program momo la avana so yes I need to trust see momo la avana so mama why me pe love me emojis ne momo la na mo share video no ma becha 100 million Monday ni Wednesday and atade a me man order ese me the mommy house girl no atade ba akopɛ one single pata pata bubu bi wo se 25 million and I otoye atade ni medru ye o me cha 100 million me cha ofama 100 million then time and eja o frɛ me ko frɛ ofama se wunya 25 million and ofama be frɛ me se mama parts Ngega sama wo kan de me fele kura se meka because ubeche yiska Monday Wednesday Ngega frɛ se what the atade bi amane wakola bi wo de ma wo ba bi 25 million it will here scan on am oh of amai and yes me yegimifu o samatimi ata 100 million abecha because me mpesa obedi owusu bempa tem ma becha 100 million na watade 25 million wa of amai it is Ngege 25 million no every 100 million mu a na ye den and of amai say me kra me ho adwiri me ni dem eye Maame Ngege ma ka Maame Ngege so oje ni 25 million in fact eye mabufuo eye machine me say na me ma 200 million Monday na Wednesday what would ya dia breme me an me say to breme metua
because me to be can't just to the fabe cheme. What I say, and I'm so make chewade, you know, if you makumum and a match wade. But for me to send to dash you 10,000. Now what at the 25 million, the brem some farmer makola. Not at the end me do ya also die meka. Mankasa. Sadia betio, sadia nchio, and no mami Ngege, edi jina so, and them starting to call social media so. They starting to call gidi to say my mami Ngege bone, manya ni bone. Enti eneno wo pemese na nyame egu nipa wo no pese ogu mani mu ase de me fifa kona pani bi owusu oba mi biara no wa connect to pani no aje Ngege hu se pani we be Agradaa aje Ngege hu se we be Agradaa no wa connect nipa no wa free nipa no wa ntwe hu afra Agradaa ho amegu wani mu ase wa edu ba bi no se mi pie kwa no obi di machi na nipa ni suro because onim se wo be di machi pe Ngege beba be di na tem bola avana so enipa 500 mo la avana so man wate Ngege nim unpredictable want to say Ngege edu ba bi no obi e be di machi na osuro because unya Ngege musu di machi pe no was screenshot photo Maame Ngege we di bone na nyame na etua ne ka wo media no so na wo be chie nim guasie na wanfa bible ansatira na dua Maame Ngege benu maduru abusu eduru ba bi no na me life I am miserable enye miserable sabato fomo enipa ntimi ni machi semi ko program mpo na me frɛ obi so oni machi a Maame Ngege beba be screen video ni pa na odi machi no ade be che no na wo di nipa na beto media no so na odi natem ade be che no na odi nipa ni photo abeto na odi natem it gets to a point just obi ampeso obedi wachi obi ampeso obebe ho amanya hu say like onimu because obe wo pe Ngege beba be fa na kugu nanimu asai obedi wachi pe Ngege beba be twa ni mfoni o se nya obi a no pe social media trend enye obi a no pe se yedi natem enka James mo defending ni enka me ba ma twi James akoto me TV ne so enka wo be defending ni bia na ma twi photo no me do akoto TV ne so de Maame Ngege be ye no me say na hwie ye na aba na ya mo anje say me defending Maame Ngege entokwa no tie we are the masters of the game and we know how to play this game abra kwa Josibo ni Ngege entokwa start no se me ko support kwa Josibo a enka nim guase apie nyina kempie da me nim adwuma ni mu chen wo bia bola avana so me nim adwuma ni mu chen wo bia abro mu nyina tu kodi gwadosi gwachi no se me bedi na ti na chi a ho kentokwa no get to the point e masa odgos ni mpie da by me reading game no na say me I am the master of the game me kwa kobo defense ma ayi amankrado be ye video bi o say evangelist mama part please should you move me to me ba edu baby no I say, Evangelist Mama Pat, please, would you move me to safety in Ghana, West Africa, please? I used me to me where I'm from. Among Bola for no princess lazy. Among crowd be a video. Was it Agradaa support Maame Ngege ni entimi we are the masters of the game. Say game no edu baby. Nani a wo pase ya bono no. Munyina mu mpia nkonko decide wo bo defense sanya be provoke the other opponents na more bo defense now defense now provoke no me provoke kwa Josibo me bo defense provoke no last minute area no dey buy o pia audio so nyina be go abonten enyo no na dey buy mpo a what me fa baby ma audio so ne ba abonten we are the masters of the game kwasia kwa now for Maame Ngege kwasia some odi adimi wo media no so enema usi multimedia no so you don't know how the technical fight we fight me say amankrado nsanu adwuma and ameto no I am the product of amankrado nsanu adwuma when it comes to the social media don't joke with us when it comes to the media don't joke with us what am I say me defend Maame Ngege me Obadwa manfo awufri ukunu achie kodi obi kunu kote do ta kire mako wrewe obi kunu tumu din takra wrewe obi kunu tumu so do wanu be wrewe obi kunu tumu enra video na me yema no onse na munyina onse my down me kire mo say when it comes to the media
I am the queen of the social media. Minimum baby, I'm a standing. Me person who lose you. Minimum baby, I'm a standing. Me minimum baby, I'm a standing. Me body defense. Me body defense more. Me body defense no. Because me who ye she. It is a me body defense more. A dominant in a betria ko baby. Now who are really me say me could technical fights. Me na me catch them. Can I get on my hammer to your What are you talking about? Can I do hammer? Kadoma call your president. Can I do mama on your president? It's a brand new Jimmy mu push go baby. I know how I do my things. Now come me, Obia wano, atimi, ajama dear, adi softwarechi, mabete nisika, nesika no, wajie dear, sign atimo groom and nimu ase. Jana Jason wonu na jini me wo betimi awini Maame Ngege wo begina social media so and Agradaa Ekuonaba and Agradaa this and Agradaa that and wo ba wen and wo waton wo ba se me makumi ba wo so waton wo ba oba jimifo a wo ti ase na wo ba muye no waton wo ba wo de nkrata common signature kwasi ampani satuni ba dwodwantwie jimifo amo bra koshini koshiba kwasi aba Maame Ngege wo ti asase so wano den at the phone, I would do my tem, and yes, a phone, I would do my tem, a soft phone, I would do my new from a poor giant, could do software who bempah, and busophobia will reasimu. Would you as so funny much to form? We yan some baby, I also did to social media so, or the common signature at Tonba Prawanam, or the common signature at Tonba, and now Minumianu, social media to Ghana no coin and one owusu. Agradaa one say. And my Agradaa Ch0p want to say. Obegina bon say. And my Mama Agradaa warrior. And my Boakye. And I mean Ngege. Me do the media grow media no swa. And me go away and who crewing. And ne wukune jaw. And now we uba yetiasi ewo. And now batias is so for when you know. And now batias is with me mail. And now what tongue uba wooden krata. Como Jimmy signature. Would ya tongue uba prawanam. And the social media to kwana one maybe a koyeno. And to kwana ya kono for 4 years, 3 years, you know. Who is the loser and who is the winner? A poor giant. Who is the loser and who is the winner? What's it will be too mono? And I had and then what lose uba, what lose kunu, what lose a juma, what lose fear, what lose sika, and not only pre. And the 50 million crowd be the account to me. Maame Ngege, my boo hands down. Now my child was made what for technical fights. Me do ram, say a good mafia know when to surrender and go and come back. A good mafia know where to surrender and go and come back. My bua strip you naked. And now you're about to say Jumbra me uncle. Now me show finish show near show bro. Baby, I made the word Bruno. Aka Ch0p na wo aka wo eye Ch0p I am the winner. Ma bua ma obafriunsa, ma bua ma kwatekom de, ma bua ma utwam gogome apia bonten, ma bua ma kwatekom de, kwasia kwa. Na afu so beji mi sika adi. Na ma your papa, na wo de bone atua meka. I demonstration tia me. Ami Ch0p dia banka bagumensa. Abedina bonse se dia banka bagumensa. Ene wawie ye wan. Sho wawie ye Maame Ngege. Ene opon Jimmy a wujimi ye sho wawie ye. Won wawie ye. Ma boo hands down. Ma boo hands down. Ejuma ba ko pani me pese diu ene diu no. Ejuma ne me pese diu eye kwadwosibu. Ejuma ne me pese diu Ngege. Ejuma me pese diu eye kwadwosibu na diu so diu fala abie ja bie wonum nsam abie wutrum nsam utwam nsam nyina abie begu abonten wuti social media so na jimie Kofi wuti se mo love no so wuti social media so na jimie kwasiasam na wudi jimi e wo social media no so Obabrewa utrum afudwom obabrewa tumpo te se wo utrum afudwom obabrewa wo de poa obabrewa wutibi siesie wase obabrewa yanyete Ghana wo bia be defending Ngege bia no wo de curse na Kofi Maame Ngege ye curse Maame Ngege ye nipa bone Maame Ngege ye wudini Maame Ngege ni munkaye Maame Ngege ye ni brefuo oba na ni brebrade ma na ni brebre nkofo kunu mo kote
Oba na ni bre plate me na ni bre nkrofo kunu mu kote oba wono ani kunu kote de nanim na ni nso ni kunu kote na ni nso ni kunu atopa maame Ngege mani kunu chansi mu nya ne de agye nkrofo kunu mu chansi mu na ya ne de nkrofo kunu mu ene ope kofo kunu mu na ope wa betia media so oba besia sam nanim mfifiri atwaduane am wodi mitime di 100 million to account mu 200 million na me di achaw maame Ngege medi owusu bempatem maame Ngege uwie na utwa U10 won say na U10 twanete all say the U10 twanete abra na me ne wona me ne woni amankrado ye nam bibia ni entemo U10 na opese utwa kwedi owusu bempachi ebegu manimu ase no wodi nkwase 25 million na di twa U10 begu manimu ase aboa na me matwa U10 na me hwewachi a kire wo a afa ne ma betena se na obi kan bi ma wo ne na o kire wan ka bi ama wa enkodi nipa na tem hwe me se nyansani be ne be defend maame Ngege why no dano mo kwan ni mu nyansa wo ba wo te aware ho ba awarefo shekawa jani kunu ho kobo dwaman jani kunu ho kobo besia kwaji hotel se obi kunu medi no oba be na ni mu nyansa bola vo no so me ka no kore ikwadwuma 1 o'clock me di bu besi oba ben ena oba be no nya oba dwamanfo be di Ngegechi oba be ne bu ebu na ware empa obedi Ngegechi Yamia yibe ma papa obofu kantin kade amame angel prophet esiama ene wari yewen ene kotekom de wo twe kotekom e de wo twe maame Ngege ene wunya kote ani ene miti wei meto mensa na mensa da mi kunu kote so meto mensa na mensa da mi kunu so aso meto mensa da mi kunu komu tama me pe na me di tama me pe na me ni aboa e ma ye te aware simpo e to da ne ye kunu peso mo ne ye da ye timi ye mabre utwu kunu a be ye 2 weeks afei na da wo be jamu no utimu se yes wo kunu peso wo mene wo to ne yem what you want to want to bob besia that bankrupt penalty na kote yedi pabrante kote yedi da bankrupt e the bankrupt ko pe obi kunu kote weni magu ase maame Ngege weni magu ase shedem ne tum ne subo mpaye ni nyame fa abone nche weni magu ase you have used the internet to so what you are saying crofoniema crofo adwuma crofo ware asofo bebresu all because of maame Ngege on the internet. Oh yeah, why? What jinuro to nuro fiema budo etiam frama all the fiema budo dia yo. What the etiam frama dia yo. Ayani agajam se abosomosomo yankwase asem bola vono so no mo report abosomosomo yankwase asem ukodi bosomachi wa wie ye obegu wanimu ase me sai na nya bosom na me di na chi a ka maame Ngege ka mo ntimi afama nkotumu da. Enso abra me fra bosomfie na me pega mensa. Na mse ba fa Yesu se me kra na ma de nkwa ye nua ba ye oba na na piopio abramu gu nanimu ase edi ayi be ma to no so se be ma ni be ma di no ni na wo o hwedi no se da bi e wo se me de me kra ma nyame e na o de ne nkwa ma nyame o de ne ho ma nyame maame Ngege adru so it's about to a time when him guase no so sin obi ade pie come out. Call some of the pastors no more bear no. Ne pija won some nyame. This is the time you have to repent and confess and give your life to Christ. Unin kaye, wudi nuroni abosomo bi ya papa ma wa won kaye. Baifu an ho ya ne de. Ngege. O baifu an ho ya ne de. Enti kwase mpani no, kwate peace, kwate chalk. A wo begina media no so. Sa Agradaa kwa ko evidence won Ngege ho. Anyway nya no. Meme sa mo kwasi akoto amokwa na mo ne na bloggers super evidence no I'm not part of it. What I say me fa obi ango gina akoto wo de na me di wagina no matwa damage and damage no evidence no e da court wo da na e twen damage na me matwa no so I don't need any evidence. I me kofre obi and maame Ngege come out and prove say since I mean me di wono ani kwadwo sibu e be ya adamfo no when was the day I me fa phone friend no. And now when was the day on no far phone frame me? Why na me ne kasa? Na ti na me ne kasa 1 bi. E no free Ghana kodu ye no. Me se bani obi a blogger bi ani nkomo biem. Me ba life you can come to my life. Ebia asem mi ba ne bibi kire me so na me fele se me frewa. Me throw in the base of the issue na aba no. What was say who say abose no day? Who to social media so di nyamana sam. One baby nyame do find my work usum ni hunamu everywhere. Me sheda na me be both side defense no
provoking Kwadwosibu. A man can also do double defense. He will do anything so be a winner. It will who be a man can do journal me put defense a moment who said me see Jumana say. I'm a crowd of a kind. Was Agradaa you won't put defense the enemy who couldn't get any more as a more chamwa. Do you think I'm part of your zombies? What but damn so what the Kwadwosibu Ako police station keep quiet and stop your bloggers to fooling. I said much respect, Mama Pat. Of my want to say. And will be a function at Jim. So, when you see on top of me, queen. Me for phone, friend, when you see Buddha. On frame, my man, fat Minini incommodate, Minini yada for fat. A young concron and I bet semi mo. Some name could sound to call with Makwadwosibu. It's the more be function at Jim say. Agradaa ko press one in a teen couldn't come on in a teen fat down for. I don't need him. A Holy Spirit need you so me to defend Natina on the social media. Mami Ngege would be my country say. We a fear my budo. We a tiam from my jere. It's Yabema the great man of God like Netina. Eba bedi bosumo che. Na bosumo che. Abe kawa no Bible edi atofom. And I say kaya mema. Kenya Christopher. What was it? Eti abusia. For me to stand for the truth, try to tell you I'm defending Netina. No, it's from my heart. It's from the Holy Spirit. It's from God. Netina kra menene kasa memfreno. Ofremi amemfa. And I'm so memfreno. Because me bloggers no uni obi din command ade be che no ode wa beto abonten uni obi din command ade be che no odi watam eti me jira me kwansem kro me ni obi ani adamfofa me betena makonwam I will speak the truth me ka no kra ne sa ne but baby asem na duru no Maame Ngege wo ye loser running to police station you are a loser. The disgrace that Maame Ngege waje no a very big disgrace and ma bebira wa mo twaba abonten ya Maame Ngege wodi wo mo mfoni begu abonten gugu wo mani mu ase ne nyina no wani mu guase we eso papa oba be makodiwu ama wawa bie wonu mutuo upesika be madiwu baako wana odi usika kwaje hotel dan e mani bediwu mienu wa usika wanu mu asam so wadiwu mako 16 ni nyina odi usika ana afa usika na sa wako bankrupt uni sika odi kwaje hotel etu kwaje room 68 eno na ye 4 na watimi adiwu kwa sampani dwedwantwie oba wo twa bon ho so be chamanfo woni sika Chamanfo a woni sika Ngege mi hu so ba wo wiase da ehu shemo ju weni maku ase wo manim wa gu manim ase oba bi obedi Maame Ngege chibia wo ye useless oba bi obedi Maame Ngege chibia wo ye chimifo oba bi obedi Maame Ngege chibia wo nim nyansa wo oba wo nim nyansa wo soli free wo kunu ho sa memeti wa memeti mi kunu prophet Edwasi ama ho meti me nkuru obofo kase nyame yi na mame me angel papa bi awo bo machi dom nyame yi na mame na me se be kofa mpena na ma yi mi botom sika e de kofa hotel se mpena ne mra me di me na adan gogome na se me twam utwan so nya Ch0p utwan nya Ch0p twamomom ne Kofi twa kankan totobi wodi totobi puwa wobi kunu totobi a mlekwa na yire dwale de powder bo ne twaso wodi ye kwa ne sai moto fie mabudo moto abo wo twaso ese sofo medi fie mabudo moto oba be se ma de powder ebo ye moto wom ma de powder ebo ye twaso anadwo ma papa bi ye dwale awie ade perfume ni roll on ye moto wom ni ahyiehie powder gu ye twaso ama ebo ye twaso powder na ye dawa ye twaso ye se fita na ye kunu ho aye na kono ye de bia gu ye fruma ye aka komu ye de powder gu ye fruma mu wodi ama nyina de powder ebo mo twaso no abosomsum ni jimie ni nuro tuo Maame Ngege wo sori a wo de moto ne bo motuom moto ne bo twaso e na wo di hunahuna wo bisofo se wo medi wo twa na wo mfa moto na wo de aba wo twaso no wo mfa kachira me wura ni turumu e fa wano me wura ni turumu na wo se wo mpene as me ko police station obedi wa ka de me ko police station me do si me kwa adwuma awrade nhira mo na wonya mo kase me din ani the queen of the social media no bakawaya ni also ye be man won tinsim wadi nyamra nsama mo wonum nsama piepie de entre nka wonu ntum na nkonkoda onya di na nkonkoda and also omo defend unyina no omo useless ene James Betna say sheni dimina obi esue nyansa
Obiesue nyansa, sorry. Obiesue nyansa. And then James Betina say, look at the demeanor James in the Betina say. James is warning your followers, you know. Say, Obin Kabima, don't insult the person. Jimmy. Ahayana me Betina, sorry, Jina ho. Yes, you betraying a group, and I'm a demamo, and a yamude. Kwasiafo na mimi be video na favor mo na makotena se na mo ma me caption and mo toriwa afedi amosi no attention for the kazongo ene epe kazongo kase na Ngege kazongo ni ba ne twa pro ne twanye de ne twa kankan kazongo ni ba wo de ne twetche a be ma se wompe na wo Reverend Isaac owusu bempah woni na tina media ne so nyina na hu na tina da wo Ngege na woni na tina tsan my brother na tina na hu na tina da momo lava da so kosi abra eja bempah eba UK kosi abra eja bempah ba UK ema mu ko hia no ema wo de busum ntoma busum entoma ko se mfom ema papa yi ekoti aso ya de busum ntoma ko se mfom bola wo so Emma papa ikuti aso according to Kwadwo Sibo the statement I want eyi of a man called the nearby crying me Sibo sister e grant ye na me person me born so me hu baby audio no